teenwoordigheid van die Here te kan wees. What an honor to be in the presence of God. Kan ons die Here net 'n goeie prys gee vir sy teenwoordigheid? Hallelujah. Greetings to the leadership, extended leadership, Pastor Henry and his wife. Apologies for Pastor Opelt and Ma Opelt, who are not here this morning. To our visitors, our first-time visitors, our regular visitors, to the Keres family, to those that are live streaming with us this morning, welcome in the house of the Lord. Praat vanoggend met Clint en ek sê vir hom, weet jy wat die mooi ding is van God se genade? Is dat ons nie gesterf het toe ons nog in die sonde was nie. Daar was oomblikke dat ek miskien die dag moes gesterf het. En hy motorongeluk, die nag toe die gangsters beklei moes jou dood gesteek het. Jy moes gesterf het. Maar die genade hand van God op jou lewe. Ek dink dan besef jy nie, ek dink jy miskien verstaan jy nie. As jy die aand moes gesterf het in sonde, sou jy jou oë in die hel oopgemaak het. Maar die genade van God het jou die nag bewaar en jou behoue gehou vir hierdie dag, dat jy kan sê, dis net die Here wat my gehelp het. Halleluja! Kom ons gee die Here 'n goeie prys. Halleluja! Halleluja! We bless you, Jesus. Nou, ek het nou nie, ek sê vanoggend, ek gaan nou na die woord, ek sê vanoggend vir Clint, ek het ook nou nie 'n getuienis wat ek was in gangsterisme en ek het drugs gebruik nie. Maar ek was 'n sondaar. Gered uit genade. Genade van die Here het ons pad langs gekom en daarom is ons vanoggend bevoorreg om in die huis van die Here te kan wees. Ek het 'n woord vanoggend vir die gemeente. Ek het 'n boodskap vanoggend vir die kerk van die Here, and I believe that you will listen to the word of God. This word of God has the power and the ability to change your life. It is sad as believers, if you sit in church, listen to the word of God, enjoying the presence of God, and go home and do nothing. And you do not allow the word of God to change your life. Therefore, we have believers in the house who 20 years and 15 years being saved by grace and still not changed by the word. Daarom bekering gaan nie oor jare nie. Nee, ek is al 20 jaar by die Here of 15 jaar by die Here. As jy nie verander het nie, as jy nog nooit bekeer het. So therefore, believers, it is utmost important that we grow and being transformed by the power of the word, so that our lives can reflect Christ in us, the hope of glory. I'm preaching to you this morning, the theme of my message is the message of the cross. Die boodskap van die kruis van Jesus. 1 Corinthians 1 verse 23, 1 Korintiërs 1:23, as jy nie 'n Bybel gebring het nie, jy het 'n notaboekie, die skrif is op die bord, jy kan dit lees daar, jy kan notas maak. I want you to study the word. I want you to be a student of the word, so that you can grow in the grace of God. And I believe that the word of God is going to help us this morning as we listen to the word of God speaking to us. Amen? Terwyl jy so intoe bly, Vader, ek dank U vanoggend. Ek gee myself, gees, siel en liggaam oor aan die gesag van die woord. I pray that you will speak through me this morning. I pray for a word of wisdom, a word of knowledge. I pray for a prophetic word that will be released and that lives will be changed and transformed by the power of the Holy Spirit. Your word has power because Jesus is the word. Ek dank U vanoggend, Here, in Jesus' naam. Amen. 1 Corinthians 1:23, the theme is this morning, the message of the cross. 1 Korintiërs 1:23,
maar ons verkondig Christus, wat gekruisig is. 'n struikelblok vir die Jode, dwaasheid vir die Grieke. But we preach, the American Standard Version says, but we preach Christ crucified. Unto the Jews a stumbling block, unto the Gentiles foolishness. The contemporary English version says, but we preach that Christ was nailed to the cross. For Jews have problem with us, and the Greeks and the Gentiles, it is foolishness. The Darby translation says, but we preach Christ crucified, to the Jews an offense, and to the nation foolishness. The Amplified Bible says in 1 Corinthians 1 verse 23, the Amplified Bible says, but we preach Christ crucified, a message which is a stumbling block to the Jews that provoke their opposition, and to the Gentiles foolishness, just utter nonsense. You will differ from me, but I will tell you this morning that this message of the cross and the crucifixion of Jesus Christ is the most hated, debated, questioned message across the globe. Die boodskap van die kruis is die mees gehaatste boodskap in die wêreld vandag. And I'm going to show you why. I'm going to give you 3 reasons, but die ander ding wat ek ook vanoggend in my gedagte kom, terwyl ek op pad is na die huis van die Here, therefore there is laws that are being designed to prevent the church from preaching the truth. Wette word gemaak in die regering vandag om te verhoed dat hierdie waarheid verkondig kan word. Aimed on the truth. Therefore, I believe that this gospel of Jesus died for our sins, being resurrected from the grave, are the most hated word and gospel across the globe. It is the most hated gospel. 3 reasons I'm going to give you. Number 1, the reason why it is the most hated gospel across the globe. Number 1, it directly confronts the sinful condition of men. In Afrikaans beteken dit het 'n direkte konfrontasie met die sondige toestand van die mens. Johannes 16 vers 8 sê die volgende: en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van die geregtigheid en van die oordeel. Vers 9 sê van sonde omdat hulle in my nie geglo het nie. Let me read. Ek weet hoekom is ek nou so 'n bietjie snotterig vanoggend. Johannes 16 vers 9 sê in die Amplified, John 16 verse 9 in the Amplified says, and when he comes, he will convict the world about the guilt of sin and the need of a savior, and about righteousness and about judgment, about sin and the true nature of it, because they do not believe in this message. When Jesus came, he came to convict the world of sin. Hy het nie gekom om te sê, maar julle is alright nie. Nee, julle is fyn soos wat julle nou is nie. Toe Jesus kom, het hy ons oortuig dat julle is 'n klomp sondaars en julle het redding nodig. He preached about sin and the resurrection of sin. Therefore, the message of the cross and the resurrection of Jesus directly attacks the thinking, the sinful thinking of men. Die boodskap van die kruis konfronteer my en jou sondige kondisie. It attacks our sinful. Daarom wil mense nie meer die woord lees nie, van wanneer ek die woord lees, dan spraak die woord van God direk met my.
Jy kan nie die Bybel lees en jy wil vir ander mense preek, maar jy het 'n vuil gesindheid nie. Jy's onbeskof. Jy het lelike maniere. Jy kan nie vergewe nie. Jy kan nie vryspreek nie. Jy's hatig en bitterheid in jou hart. When you read the Bible speaks first to you. And it confronts your evil and your thinking that is sinful. Amen? Amen. Iemand sê amen. Praise die Here. Praise die Here vir 'n skoon neus. Hallelujah. Praise God se naam. When Christ came, He came to convict us of our sin. He came to convict us that we are sinners. Therefore, the message of the cross and the resurrection attacks. It attacks your thinking. It convicts you of your thinking. It speaks against evil in your life. And therefore, when you read the Bible, you must read the Bible with a humble heart in acceptance of what God is speaking to you. I was reading a book this week. The book's title is The Study of Biblical Holiness. And in this book, the writer, Richard S. Taylor, says the following. He says, we need to know exactly what sin is. We need to know what sin is. We need to know not only what sin is, but what kinds, how it acts, it affects its relation to men, how it to deal with it, and God's provision for sin. We need to know what sin is. As a believer, you need to know what sin is. You need to know how to identify sin. You need to know what the effects of sin is. You need to know what is the dangers of sin. And you need to know how to get rid of sin and how to accept Jesus. Jy moet weet wat sonde is. Jy moet weet wat die effek van sonde is. Jy moet weet wat sonde kan doen. Jy moet weet dat sonde het 'n vernietigende effek op jou lewe. Jy moet weet dat sonde kan jou lewe vernietig, jou lewe opbreek. Dit kan jou lewe vernietig. You must know, so that you know that if I know how the dangers of sin, I do not play with sin. You must know what sin is. The church, listen to me, has a responsibility to preach about sin and the dangers of sin and the need of a Savior. How will the world know about the dangers of sin if the church don't not preach about sin? Ek het eendag gesê, die dag wanneer 'n sondaar gemaklik voel in die kerk, word dan nie meer van sonde gepreek nie. Die kerk van die Here moet die gevaarlikste plek vir 'n sondaar wees. Want wanneer hy daarin kom, moet hy weet, ek is in die atmosfeer van die Here. And while the word are being preached, the Spirit of God will take hold of his thinking and convict him of sin. Maar die rede hoekom die sondaar gemaklik word in die huis van die Here en ons groet hom ook as 'n broer, is omdat ons praat nie meer oor die gevaar van sonde nie. Ons moet versigtig wees. Die dag wanneer sondaars in hierdie kerk kom en gemaklik sit en gemaklik uitgaan en nie verander nie, moet ons vra, is die Here nog hier? Of is die boodskap wat ons preek nog van die Here af? Therefore today in the modern church, many preachers refuse to preach about sin and repentance. We preach more about happiness and less about holiness. Happiness are being preached
You must be happy, and this and this. And we do not preach about holiness. You can't be safe and play with sin, and you're on your way to hell. I was very disappointed when I heard what Joel Osteen said when he was asked. Listen here. Joel Osteen, one of the pastors with the biggest churches, was interviewed about his stance and the biblical stance about sin, gay and homosexual lifestyles, immoral lifestyles. They asked him, what is your stance on these things? What does the Bible say about sin and gay and homosexual lifestyles? He says the following: I just don't preach about that. I tell people to be happy. Je kan het gaan kijken op YouTube. I don't preach about sin. I don't preach about hell. But the Bible speaks about sin. Die eerste boodskap wat Jesus gepreek het, toe hy aarde toe gekom het, het hy gesê, bekeer julle, van die koninkryk van God het naby gekom. What happened to the men of God who preach about hell, who preach about holiness, and who preach about a Savior? While the church are preaching about houses and cars and money and breakthroughs, the world is on their way to hell, and we do not warn them about Christ and about a Savior. Die duiwel hou die kerk besig met blessings en prosperity, en die Here gaan jou huis gee, en die Here gaan jou 'n kar gee, en terwyl ons hierdie goed mekaar ophype, en die pag verbruik soos al die goed gaan die wêreld hel toe, maar die kerk is wagtend op 'n huis, en op 'n kar, en op geld, en op al hierdie goed. The devil is keeping the church busy with a desire for material things and forget about the mandate of warning people about hell and sin and condemnation. Die kerk van die Here moet wakker word. Is there something wrong with the message that we preach? That it is so easy for sinners to come in and to enjoy the presence and are not convicted by the presence of God. This Bible speaks directly to your sin and your behavior and your ungodliness, and it convicts you to repent before God. This book will keep you from sin, but sin will keep you from the book. Number 2, the reason why this gospel of Christ and his resurrection are being so much hated across the globe, it's because it shows men's inability to save themselves from sin. Dit wys die mens se onvermoë om homself te red. And I'm speaking to men. Men are sold as powerful and are always in control. Men hate it when their weaknesses are being exposed. Men wants to be in control. Men wants to be all these things. And every time when you read the Bible confronts this thing that you are unable to save yourself. Man is magteloos, kragteloos sonder Christus Jesus en het die reddende krag van die Here nodig. Matthew 1 verse 21. En sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat die volk van hulle sonde verlos. He is the one that will save us from sin. I cannot save myself. You cannot save yourself. But the Bible says in a prophecy, Mary, you will give birth to a son. His name will be Jesus. And only he and he alone will save men from sin. Die bishop en die apostel kan jou nie red nie. Jesus alleen
kan jou red. He is the one that can deliver us from evil. Luister wat sê Job. In Job 14 vers 4 sê Job die volgende. Ek gaan die Afrikaans lees, dan gaan ek vir die Engels lees. Die Afrikaans in Job 14 vers 4 sê, ag, kon maar 'n reine voortkom uit 'n onreine. Hy sê nie een nie. The American Standard Version says, who can bring a clean thing out of an unclean? No one. Niemand kan homself reinig nie. Niemand kan homself vergewe nie. Daarom dank God vir die reeks wat daar is. Dank God vir die instituute wat daar is. Maar niemand kan jou verlos. Ware vergifnis is alleen in Jesus. Job vra die vraag, hoe kan 'n reine voortkom uit 'n onreine? The question and the answer directs man's inability to save himself. Ons kan onsself nie gered het nie. Ons het gedwaal soos skape. Ons het opgehou het met die drank. Ons het gelê in buiteegtelike verhoudings. En ons het almal gedwaal. Ons wil onsself gered het. But we could not until that day. Then we hear the gospel and we repent. And Christ delivered us from all our sin. Job made it clear. I cannot save myself. Only He can save me. The Bible reveals that only Jesus can save men from sin. He alone is the perfect sacrifice, the only offer who paid the price for once and for all. Not again ever in history will somebody die for the sin of the world, because Jesus died it for once and for all, and we are being set free, not of works, but through faith in what Jesus did on the cross. Nie goeie werke nie. Nie goeie werke nie. Ons is gered uit geloof in die werke van Christus. Number 3, my last point. The religious leaders disagree with the message. Die godsdienstige leiers van die tyd het van hierdie boodskap van Jesus verskil. And I'm going to show you that even today we have the same challenge. In Matthew 27 verse 41, Matteus 27 vers 41, Jesus hang aan die kruis en die volgende gebeur. En so ook het die owerpriesters saam met die skrifgeleerdes en die ouderlinge gespot en gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom. What is so sad is that even the crucifixion, the death and the resurrection of Jesus were a problem for the religious leaders. Hulle het die boodskap gehad, hulle was die geestelike leiers van die stad, die geestelike leiers van die dag, maar selfs hulle het 'n probleem gehad met die boodskap wat hy verkondig het. And I'm going to tell you this, we are moving into a time and a season that even the modern day churches, many of the modern day churches are going to reject the gospel and are going to preach a different gospel and are going to reject what Jesus did on Calvary. Die ouderlinge, die priesters en die skrifgeleerdes het gespot en gesê, hy het anders verlos. Die kerk van die Here in die tyd het 'n probleem gehad. This is clear today that so many religious leaders reject the truth of the message of the cross because it is misunderstood and unbiblically presented to the world. Ek skrik nou die afgelope tyd wat ek sien self baie van die prominente kerke in Amerika, even that the charismatic churches do have gay and homosexual bishops behind the pulpit. Die bar as julle moet hierdie goed gaan kyk. In America, there's even charismatic churches who has bishops and pastors who are homosexual.
bishops that are married to men that are pastoring churches. We are fallen away from the truth of God's word. The end time is here, and the question is, where are the men of God who will stand up, even if they will be persecuted, but will stand up and preach the gospel of Jesus Christ? Paul says the following in 2 Corinthians 4 verse 5. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here. Kyk vandag, many messages are filled with men. We can do it, and you're so great, and you're so powerful, and you can do this, and it's nonsense. A lot of messages are being filled with men-centered ideas. And this is, let me give you something. As jy na 'n boodskap luister, en daar is nie een keer van Jesus nie, het jy die volste reg om dit te verwerp. Because he is and forever be the center of the message. Without Jesus, we have no gospel. Without Jesus, there's no salvation. Without Jesus, there's no hope. Without Jesus, there's no resurrection. If you listen to a preacher and he doesn't even mention about Jesus, or he doesn't preach about sin and repentance, you have the right to stand up and walk out. Because it's all about men-centered things. And we are preaching a lot of nonsense, and we do not warn the church, we do not warn the world about the coming of Jesus Christ. This gospel, the other thing I want to say, this gospel has no respect for your title or your position. Hierdie evangelie het geen respek vir jou titel en vir jou posisie nie. As jy by die missies werk, en jy het niks, jy kom uit 'n Wendy huis uit, na 'n pragtige paleis, en sy so vol, dan sê jy vir haar, luister, die Here het jou lief, jy's 'n sondaar, en jy het die Here nodig. Because this gospel has no respect for title. Nee, hoe kan ek nou met my baas praat? Die missies gaan my wegjaag en ek het al geput vir die werk. Ek het dan vir die Here gevra vir die werk en die missies gee so lekker vleis en ek dan 'n lift en al hierdie goeders nie. God has placed you there to represent him, not only to earn a salary. Want hy is jou bron en jou voorsiening. Nie wat vrou nie. Ek maak klaar met hierdie ding. Johannes, John the Baptist, stood before Herod the king. And Herod took his half-brother's wife, Herodias, to be his wife. John the Baptist stood before Herod the king and he said to the king, it is unlawful to take your brother's wife. Herodes het nie daarvan gehou nie. Herodias was so gekonflik teen die waarheid dat sy vrou meisiekind gesê het. Toe Herodes vra, wat moet ek vir jou gee? Toe sê Herodias, hierdie evangelie, ek haat dit. Sy sê vir haar dogter, vra die hoof van Johannes. Want Johannes het vir Herodes gesê, die evangelie het geen respek of jy koning of priester of keiser as die, you need to repent. Johannes word onthoof. Johannes word onthoof omdat hy in die evangelie geglo het. Hy sê vir die koning, oh no, Johannes het geweet dat Herodes het die mag om hom dood te maak. Maar die koning van die konings, God van die hemel en die aarde, meer gevrees as vir Johannes.
Hy sê vir Johannes, hy sê vir Herodes, dis nie reg voor God om jou broer se vrou te vat nie. Maar die kerk is ons bang om nie goed te praat. Hulle gaan loop, pastoor. Hulle gaan hulle geld terughou, pastoor. Nee, hou dit maar saggies, pastoor. Moenie so praat nie. Jy kan maar loop ook met jou klomp geld. God is die bron van die huis. He will forever provide seed to the sower. We are intimidated by people's titles and people's positions that we do not give them the gospel. Sê vir die bestuurder daar by die werk, meneer, u die Here nodig. Bid daaroor en sê, Here, gee geleentheid that I can go into the office of my manager and tell him with love, not with hatred, but with love, sir, you need Jesus. Timotheus sê die volgende in 2 Timotheus 4 vers 2, hy sê verkondig die woord. Hy sê hou aan, tydig en ontydig. Hy sê weerlê, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en lering. Want daar gaan 'n tyd kom wanneer die gesonde leer nie meer wil verdra nie, omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees en vir hulle ander menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. There's no time to play. It's time to own church. It's time to own the people. It's time to tell them Jesus loves you and He wants to save you. Jesus wants to deliver you and He wants to save you, and sin is destroying your life. Of hulle jou gaan minder like, en of hulle jou gaan unfriend, en of hulle jou gaan blok, that is nothing as you preach Christ and Him crucified. This is a stern warning to the church believers, that the modern day believers, that we are having the responsibility to proclaim the gospel and to warn people about the coming of Jesus. Ons lewe nou in 'n moeilike tyd in die laaste dae. Broer Frans vra my vanoggend, pastoor, terwyl ons sit, wat is fout met die jeug? Die fout met die jeug is, die jeug weet nie wat is die effek van sonde nie. Wie moet dit vir hulle vertel? Wie moet vir hulle sê, ek en u moet dit vir hulle sê. They don't know the effects of sin. They don't know if I sleep around and I do drugs and I do all these evil things. They don't know the consequences and the evilness of sin. Het julle agtergekom, die jong meisies, as hulle in jou huis bly, kyk wat op die skool, hoe gaan dit? As 'n jong meisie in 'n jong ouderdom met 'n man geslaap het, dat dink sy is 'n groot vrou. Dat wil sy vir jou, sy het mos altyd ma gesê, maar net nadat sy met haar boyfriend in jou huis geslaap het, sê sy nou vir jou op jou naam Mary. She doesn't know the evilness of sin. Maar die kerk van die Here moet hulle waarsku. Ons moet ons jeug waarsku, of hulle daarvan hou of nie. We just need to preach and to preach and to proclaim and to speak against these things. Totdat hulle hoor dat Jesus hulle enigste hoop en enigste redding is. A message to the church this morning is, we have a responsibility. Kerk is 'n speelplekkie.
Hierdie byeenkoms elke Sondag is 'n plek waar ons geleer word. Maandag tot Vrydag tot Saterdag is ons aan die veld besig om vir mense te vertel dat Jesus jou red. As ek winkel toe gaan, as ek mall toe gaan, of as ek oral waar ek beloop, dan sê ek altyd, Here, terwyl ek loop vanoggend, gee my net 'n geleentheid om met iemand te praat. Kom eendag in 'n winkel, en dan sit 'n meisiekind agter die til, en sy's besig om my te help, en die Heilige Gees sê vir my, praat met haar. En terwyl ek met haar staan, en terwyl ek met haar praat, ek sê vir haar, meisie, ek weet nie waartoe gaan jy nie, maar ek het vanoggend het ek 'n woord, dat God is vir jou lief. En terwyl sy met my praat, toe loop haar trane, en sy sê vir my, baie dankie meneer, listen, we need to warn people, people are in a dire place of dying without Jesus. We walk with the answer, but we do not spread the word. Ek roep u vanoggend op. Ek praat met u, ek praat met myself. Kom ons begin te opstaan en begin te praat. Waarsku jou buurvrou. Waarsku die man by die werk, die kollega, die jong man. Warn him about sin and the dangers of sin. Al moet jy ook jou getuie gebruik dit. Vertel vir die mense waar jy was en wat die Here vir jou gedoen het. Kom ons staan kerk van die Here. Halleluja. Halleluja. Thank you Jesus. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Jesus. Dankie Here. He's Lord. He's Lord. Jesus is all I As daar iemand vanoggend in die atmosfeer wat sê, pastoor, ek wil my hart vir die Here gee. Stap vorentoe. Here, praat vanoggend met my. Ek wil my saak met die Here reg. Ek het koud kom word. He's all I need. Thank you, Jesus. He set us free. He set us free. Oh, my name supply. Oh, Jesus is all I need.
daai geweldige las wat op jou druk. Wat jy soms sê, Here, ek het dan nou meer vrae as antwoorde. Ek kan nie meer nie. Alles word vir my net te swaar. Maar die Here sê vanmôre, ek is jou God. Ek is in beheer van jou lewe. Die Here sê vanmôre, gee beheer aan my oor. Hoekom wil jy hierdie las vir jouself dra, my kind? Ek sal jou nooit begewe. Ek sal jou nooit verlaat nie. Want ek is met jou. Ek is jou bron van voorsiening. Soos ek vir die mossie gesorg het, sê die Here, sal ek sorg dat jou bakoond en jou bakskottel nooit leeg is nie. Kyk na my, sê die Here, want ek is die God wat jou grondgebied vergroot. Ek sal, sê die Here, aan jou wyding gee. Dankie my God, in die magtige naam van die Here. Sy gee lewe vanoggend in die naam van Jesus. Dankie Here, in die magtige naam van Jesus. Moeder staan nie, lig jy aan op. In die magtige naam van Jesus. Die lewe behoort aan Jesus. U vat nou 'n gees, siel en liggaam